কি বলেছে আপনাদের? সত্যকে না আপনারা কি স্বার্থে এখানে ধর্মপ্রচার করছেন? আপনাদের মান্থলি স্যালারি কত? স্যালারির কথা তো না আপনাদেরকে ওই দিন দেখছি আমি কৃষ্ণনগরে আপনারা ধর্মান্তরিত করতেছেন। বাইবেলের 28 অধ্যায়ে 28 আপনি কি গীতা পড়েছেন? আপনি কি গীতা পড়েছেন? আমার জাস্ট আপনি বাইবেল পড়ার আগে কি গীতা পড়েছেন? গীতা পড়েছেন কি আপনি? আপনি যদি গীতা পড়তেন তাহলে আপনি কোনোদিনও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতেন না। আমাদের সর্বপ্রথম আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম, ঠিক আছে? আমি বাঙালি, আপনি জনজাতি, তারও আগে আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, আমরা সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি। আপনি কি কখনো গীতা পড়েছেন? তো গীতা না পড়ে আপনি কেন আগেই বাইবেল পড়েছেন? আপনি বাইবেলের গুণগান করতেছেন, আপনি গীতাটা পড়ুন, গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখুন, গীতার তো প্রশংসা করুন না। আপনাকে বলি, আপনি আমাদেরকে গীতা দেন, আমরা পড়েই দেব। অবশ্যই দেবো, এখন দিব আমি তাহলে আপনাদের। जेफ्रो सय केबें मुं फाइ सकपायो ताताल बासाव तंगनै रक कुलिब्राओ इ हाइ नंखा अ बुरै खरक नय आमा काइटनि ककनो साना फाइमासे मानजागै तंखा तै खरकसा 33 कोटी काइत्रबाय सय सिक्रि मुं जेफ्रो फाइ सकपायो आफ्रो सय कराखे तंनाय एबाखे खारनानि सिमिसे तंगो आमा काइटनि आ खरनै बुरै रक अ मुंनै न ख्लाइमानलिया पुइला खेतो ओनार हिनै सावै जिसुनि मुं नावैनो कातिना नायख्या आइले बरक ते काइसा जिसु थैथांजाक आंसां हंनोसे पयत ख्लायो आमा काइतनोसे प्रचार ख्लायो आबुनि माने न आमा काइतनि कक से सिं साव हनै कक फिरखे नुक खामुन तेबो केबे मुं फिरकना फानो दायतं खामुन आ 33 कोटी काइत्र बायनो सिंजा खामुन सिंतो ख्रिस्टान हिनके जिसु सिमिसे खनाओ आमा तो खनायाखो ताबुक ओ आमानि कक बायनो कक बांलाय मुं तं खामुन बसावैसे फाइमांगला खामुन आबुनि बागै जिसुनो पयत ख्लाया हिनपानो ओनार हिनै कातिनानि लामाले मानाय तुग्राखा संसारहा जत्त साइमानो जिसु सिमिसे थैयो तै थाङै बासाओ आमा बररकनि बागै मुं सापानो ख्लाया इंटरनेशनल उइला पिउहाय काइसा एनजीओ एबाखे आसेस वावनि चेयरमैन से आमा काइतर अमाय बररक खेतो तो फायो फिया खेतो बुसलि काहाम साननानि फाइया जाब्रानि बुसलि से साननानि फायो borok soi kothoma kaham no jasik derare ui mansak derare na phayo borok kubuyo to basa ui tong ui manya kaham ke kharibo manya na yangni na ayangni tabuk te kaisa khari manya bahai bible verse bo kaham ke sawi manya tamni ulo singkhana laeno ulta gita se pordani lonchiu o borok brain wash khlai robot khlai rohorjak ma bagai datao je tong abono sana phaikya pai thangkangke paikhat te extra borok ni kri tabuk tamni borni kogo phankri bible verse pokha borni tatal expose ongkha mera bukur kasam sumjak kisigi sial okhorka kothoma kaham totally kaitoni se boni pholani subasono kari kothoma kaham piribo manya tei kebeng mung phaipro basaoibo tongai manya phola kathani subama bai birkhe tamosa nai saya pholano subanai singnugo Paul song Peter song Stephen song council rogo kebeng mung rogo suda thैना नाय तंफानो borok kiriyawi kothoma kaham no pilangkha alongo suda saki kaham rimani singnugo ama kaitur se hinke borokni aro boronile phola kathar phainaiba phanbo kori tatal kothoma tatal poito khlainai tubuo soi kothoma soi poito khlainai tubuo tabuk omahai jorao soi poito khlainani thani phaisok paika hinke sing tamo khlaidai tong room chapter 1 verse 16 no Paul tamosa phadisin khokdang laino Kristoni kothoma kaham no tui anglasia omo poito khlaine joto borokno mothangna bagi kaitoni phan judairokni bagibo buini borrokni bagibo kothoma kahamno tui lasi thai kri tamni hinba kaitoni phan che joto borokno mothangnai abo jesa jora hamya phano jesa kebeng mo tongai phano thैना nangkhe thैना jorao phano kothoma kahamno ma pirnai pirna se nangnai abono sini poito khlainrokni bagi kotor samung kotor dagimung horni sagi mothangna se nango hinke sobale kotorno ongnai haifano mapirnai kothoma gahamni bagi mapirnai kobangma borok jora hamyao kebeng mung jorao thैना nai tongphru pano buthajak mani segang phano kothoma gahamno pirlangkha kothoma gaham pinani bagi singno elamba elao khlayo jisu christo dagio tamni hinba kothoma gaham simise borokno mothangnai kothoma gaham khanamani bisingti se kaitor buni borokno songo tei poito asai digo aboni bagai singje sajora phano hamsugya jora phano thैनानि nai tongkha kebengei tongkha buthana phayo aprupano kothoma gaham nole singpina nangnai abo সংবিধান eba সংবিধানja abo elao khlaitung khlaiatung bible ongkha sini puila tei paithakni authority jisu christo singno dagio pinani
awase sini jottoni kotorku সংবিধান abo bai simino ongkha tei priya ongnani kok sekri tabu phaidi India ni সংবিধান India ni ain dharma prasar surinani suriyawi tongnani akok rono tui tamosa pharising wansuk laeno recently dharma poriborton no tui Allahabad ni High Court tei Uttar Pradesh ni police ni kokno tui kisa nailaeno buji laeno Allahabad High Court tamosaka khoroksa kebo dharma prasar khlaike aro jor jabardasti khlaijai yakhe abono dharma poriborton eba illegal hinui romui najaklak ningkubun poito khlainaino Bible bagi mano tracts bagi mano prasar khlaimano kubunni borrokbo borokni dharmono prasar khlaimano eba abo oboidoya tamuni o mamla phaikya High Court Uttar Pradesh khoroksa borokni aro allegation klaikha jebo dharma poriborton khlaio khlairi tono abono khanakheno police a borokno romui High Court ti saka High Court police no singkha norokni aro omhai proman detong bo jabardasti rang reui kebono phemlogui dharma poriborton khlaikya dharma poriborton khlairikha jodi kureino hingke bono prasar khlaima bai simino alongo sobui manya abo oporadia abo Uttar Pradesh Prohibition Conversion of Religion Act 2021 klaya aro tamo sajak kebono bobui togui rang reui jabardasti khlai dharma poriborton khlaike aboni andaro khobjaknai omai kheno Uttar Pradesh ni police ok Allahabad High Court by kutukjakha tamni Allahabad High Court o kokno sakha sini Bharat Haktor-ni সংবিধান ধর্ম স্বাধীনতানি kokno tui sao article 25 26 28 o belaikhono srai sing nugo sing dharma prasar practice openly unopenly bebakno khlaimano jodi hamjakma bai kebono jabardasti khlaioi dharma prasar khlaio hingke ning je kono dharmono maneui tongi mano abo India ni সংবিধান chingno allow khlaio nini birutte FIR rongibo police muksasik proman sara nono alongo sobui manya aboni bagai sini India ni সংবিধান belaikhono srai ke sao sing sini Kothoma Kaham pinani bagai abo oporad ongya sing bepak jagano Kothoma Kaham no piri mano omai keno sing kaitini kok baibo tei singchani kok baibo sing jotto thayono knowledge tongoi Kothoma Kaham pinani bagai mau kornai tau phaidi gita porikhangke keu phano Christian ongla khini sao ang baithang gita porikha dormoni kok belai no kaham dormo kebono hamya saya phiaba ang ani so ichha bai ang kubui kaitono yasagina kha ang poito khlayo Jishu Christo simise ani pholano mothangnai Jishu Christo simise ani bagai kalbari koso thiyo phobjago tei thangai basao bono je poito khlainai bo thipano thangnai bo singno teosa phainai o kokno ang poito khlaima baise Jishu Christo no yasago abo kono ang dharma poriborton khlaimaya ang bukhase salayo mon poriborton che khlayo aboni bagai gita porikha hingkeno ang Jishu no manglak ang Jishu no khulumui manya o kogya sing jotono jani dharma স্বাধীনতা rijak sing bebak jagano sing je poito khlai abno sing jeno manina musung sing jeno poito khlanya musung sing arono thangi mano aboni bagai sini elambak to allow no khlayo Kothoma Kaham pinani bagai tei sini Bharat Haktor-ni সংবিধান bo allow no khlayo Kothoma Kaham pinani bagai sing mungsa thayo kirna kari sini kaitini kokno sing prasar khlanya sen nango kaitor norok jotono hamari khlaitun amen